Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini na sumpuloloku narek ko na kena kilasa stro lasa keru. Iya na paburana he. Ta perhatikan ni daw lapu-lapu asenna. Engka buana madari makesinyan ri buana ko matase jadi narek ko na kena kilasa stro lasa keru. Dulu ta pakai doli mata atau keru imatata. Iya ne tadu lelengur napa ta polo-polo iya. Napa inasu tau sa kangi apa kaca waina. Iya ne reasi daulap lepo. Insyaallah napa baraka ifong Allah taala. Kullu maridung sininna la saebe engka mana Pak Burana. Engka mana Pak Burana. Kecuali sih di bawah lasa nasib pong Allah taala deka ke Pak Burana ya naritu lasa coa. Jadi sininna sumpuloloku narek kuna kena kilasa keru storo. Aya nih tau usahakan dah lap-lap senna. Kebuana he. Kebuana tak perhati kebuana. Mai kamu tuh kesik di bolata. Iya nih tadu lelengure tanasu lelengure ta polo-poloi ta usahakan ni apa waina. Jadi carana narek ke mana suni si kaca kuelo ita inu. Si kaca ko tangesoi. Si kaca ko arwengi. Si kaca ko meloki matinro. Insyaallah napa baraka ifong Allah taala la satta. Mau hari sinin na sumpulolo ugiku. Engkai na sapa iyewe serie namanya asenna lapo-lapo. Iya nih. Asenna lapo-lapo. Iya nih Pak Bura lopo Anu to ya mak ba. Engkane matu aku kasih emak lah Pak aja nih. Si anu nih umur nih petu arwani puluh tahun umur nah. Iya nih matu aku alhamdulillah. Dan pura tu nak kena kasih keru deno lepa joka lena. Deno lepa joka pakai doi limana. Engkane makku nala ni buana. Nala buana melo naran apa na inu. Wandre. Iya nih matu aku kasih Langsung nih Wandre. Wandre. Biasa agak langsung mina konsumsi buana. Jadi ini reasin daun lapo-lapo. Di sini na sumpu loloku ugie narik kuna kena kilasa. Lasa stroke keru de tole pake doi limata ajita iya ne tanasu. Tainu ngikuele isi kaca. Tangesoi si kaca. Arwing si kaca, woni si kaca insyaallah napa barakai po Allah taala. Ta perhatikan ibu ana. Ta perhatikan ibu ana iya nih reasing daun lapu-lapu. Ini bawang. Jadi cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu to